angibingelele malangeni lamahle nani ma-Afrika lamahle lapho uva khona le language ya ngiyakholelwa ukuthi nawe sowungibonile namuhla mhlawumbe uyaqala kungibona awuhlobo sami ngiyakuvusela sawubona halal kunesinkulumo ke nasikhuluma ke enkulumeni yethu ke sesende amaphutha kakhulu siyababona bobhathi masikhuluma maybe yabona ke magama lesifanele langenankinga nasiwakhuluma kodwa ke enkulumeni yethu ke ikakhulu kunasisiswati kunemagama nje nalamathathu lentawufuta phela ngithawu kahleni akushiwo kanjalo ya sisiswati lulwimi lesiswati ya ngemagama nje lamathathu lentawufuta kuwo mhlambe ke ngikhamba kwemalanga pheze futhi ngibuye ngikhute ngalokunye enkulumeni akufuneki ufake igama lelithi lebekade uthi labekade yabona ke lenkulumo yakho nangabe idinga lelo gama labekade hayi lebekade ligama lelingasiko ke kahle lelo yabona ke noma ngabe uyabhala imessage yakho uyayibhala funda phela lapha ikakhulu bo WhatsApp funda le message yakho ukuthi ibhaleke kahle yini kungabhaleke amagama la ucabanisa nalomuntu lombhalela sikunakile kakhulu ke lokho baningi abakhala ngalento leyo nami lengikhala ngayo ukhanzakala imessage yakho bru iposte ka lo muntu sowuthukusele lena ubona igama lapha kanti bongakaqondi kulibhala ngoba nalezi incingo tethu labo smartphone ukhanda ukuthi na uyabhala sombhalile thi yebo ufuna ukubhala nje sowuvele lo nje ubhalekile una2 ubhalekile umbhalile G sobhala go yabona ukhanda ngale ukuthi lo go awufuni ukubhala yena nomfuna ukubhala gate sohambile go umuntu sowuthukuthele usahambe wena mhlambe lenkulumo yakho inako lokuyama lapho ekutheni vele kukhona kuba la kwazi siyakhuluma yabona number 2 kunegama ke lethi lesikhulunywako ke umuntu akanawe majebe umuntu unetindlebe lokunemajebe nangithi jebe ubanga D igama lethi D L A B A jebe lijebe yabona L I qaleni lijebe lokunelijebe lokunemajebe dilwane tinkomo timbuti noma abesilwane yesini yabona noma abesilwane sini loke noma kunayo le lokulalela indlebe lokwesidlebe unendlebe kuthiwa lidlebe yabona songafaka ukuthi indlebe kodwa ke madlebe bese kuthi umuntu unetindlebe umuntu qala laphana lokhuzana emva kwalo D bese kuyalandzela ke lamanye amagama umuntu unetindlebe ya ngiyacela ukuthi silungiseni phela silungiseni kakhulu nalegama lapha eqaleni ukuthi lebekade usebenzisa labekade number 3 ya number 3 bengibhala phansi bengibhala phansi ya ngibhale phansi angifune iphepha lami phezulu la screen ngoba phela line copy ID yebami lana ke awu kunegama lapha lelinye botana kunegama lengaliva bakhuluma emsakazweni naligama nalana sitheko awusho ukuthi libhontshisi enkulumeni yakho nangabe ufuna ukukhuluma ke ngemabhontshisi libhontshisi ngeke ukhone kulidla lodvana ya na ukhuluma ngemabhontshisi thani emabhontshisi uma ngabe ukhuluma wena ngelibhontshisi soyona sovele nje sophambukile ngoba na ukhuluma ngelibhontshisi usuke sokukhuluma ngalenye info yabona inyanga leyo hawu ndofundzisa la msakazweni emaswati libhontshisi ukuthi liphekwa kanjani ungapheka kanjani ibhontshisi lodwana angeke ukwazi ukuthi ushibe ngelibhontshisi lodwana ngiyakutshela ngeke nje ukhona ukuthi ungashiba ngelibhontshisi lodwana ukhuluma kabi lapho wena lokhuluma leyo ndaba lungisa lwimi lwakho lungisa nawe ungilungisise ngiyenza leyo bo ungilungisise nawe sihlobo sami uthi emabhontshisi hayi libhontshisi ngeke ukudle libhontshisi lodwana ngesiphalishi ngeke so yona lapho ukhuluma ngalenye info yabona
Koyona ke manje ke na ukhuluma kanjalo ngiloko lengithanga ngikhute kuko ngikhute ngiyakhuta bo kahleli sikhulume kahle sifundise phela sikhulume ngendlela lefanele ngiyabonga nibe nesuku loluhle ma-Afrika lamahle mayenibahle bo mayenibahle ngiyabonga kakhulu sikhulume kahle singasho ukuthi sibhontshise lapho utabe uyona utabe uyamosha mabhontshisi hayi bhontshisi ngiyacela ukuthi silungisaneni umtshele makhelwane mtshele njengamanje ukuthi hey makhelwane akushiwo ukuthi sibhontshisi napho utasenzela ukuthiwa emabhontshisi ngoba libhontshisi ngeke ukhona ekushiba ngalo lilodvalo ngiyabonga kakhulu ke ngithethe lapha ngiyakhuta ukhuta kufanele ukuthi sikhutaneni asikhulumeni kahle noma kubonakala ukuthi awu siswati phela sesine letinye tilwimi phakathi nawukhuluma abobhathi maybe of course I think so yabona ke usukhuluma siswati sesijomelelwe naletinye tilwimi kona kuyevakala ukuthi uthini kodwa ke asakhulumi lulwimi lunye liphelele sikhutane phela lapho langabe sekukhulumeka amagama langasiko lasahedleta etindlebeni sikhutane sibhale kahle nema-message ethu ngendlela yokuthi ifundzeke i-message soyibhalile ungasheshi uyihambise kanti awukayifunzi sibuke lokho kona emaphutha akhona sibeketelelane sifundisane ngiyabonga kakhulu ma-Afrika lamahle nibe nosuku oluhle esigcwele injabulo ninakelele bogogo nabomkhulu emakhaya batali bantwana nibalangelele ngiyabonga kakhulu thank you